gusenga kwanjye kukugereho, manura amahoro yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose umbe hafi. Yesu ashimwe. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dukuzumuremyi family. Uyu munsi rero nejejwe no kubasuhuza. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira ngo gusenga kwawe, gutaka kwawe kugere ku Mana. Umaze iminsi usenga ariko nta gisubizo ubona, umaze iminsi usenga ariko utabona yuko ibyo usengera biza imbere yawe. Rero uyu munsi Imana ikwiyereke bitandukanye n'uko uriya mwaka wabonye Imana. Ubone neza y'Imana ku buzima bwawe, amateka ahinduke, uve mu bwiza winjira mu bundi, kuko Imana irabishoboye. Rero mbifurije umwaka musha. Nimba utarakora subscribe ndabigusabye, kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu, channel yacu dushaka kuvuga ubwiza bw'Imana, gukora kw'Imana. Uko Imana yakoraga kera n'uyu munsi iracyakora. Murakoze.